أحب الوفاء بشتى الصور. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حضرات ngasi tarik kontraga mathoi December gi 2022 gi numit adu maghrib tagi changkhragani aduga hayeng tarik amma 2023 gi numit to thokba haurak ladabane sigi anoba chahi sina lakba matam sida aikoi kari kari amal tawpham thokbano amasung kari kari amal tawroi dabano haibedugi matang daneba aikoi na ngasi nainaga dori basi taseng namak kioina musalman aikoi gi anoba chahi sidi adugum laba islamic gi chahi dubuneba aduga khwaidigi aikoi लेबक थीबदी हुजिक चटलिबसी करंबा इस्लामिक की चाहिनो अमसुंग करंबा थानो करंबा नुमितनो एकोइ तसेंग नमकी खंगदेब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिना लाक्त्रिंगै ममांग द चलम लिबक कैलेंडर से हजरत ईसा की ईस्वी कैलेंडर से बुनेब नबी सिना लाअब मतुंगदा जिस वक्त हुजूर सिना नुबुवत के ऐलान तौब चाहिदु अदुगी चाहिदेगी अमका सन नबवीना चतपा होलम लबदेब अदुगी मतुंग अदुदा ख्वाइदेगी मुसलमान की मशहूर मारूफ ममिंग चतपा इस्लामिक कैलेंडर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिना मक्कादगी हिजरत तौरगा मदीना की मैकैद चतखिबा नुमित्तु अदुगी नुमित अदुदगी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जरियादगी इस्लामिक की कैलेंडर हौदोखिबनेब मसिबु हिजरी हाइना खंगनेब हिजरी की था अहुबसिना मुहर्रम की थादगिनी हौरिबसी अदुगा ngasi की तारीख सिना जमादियु सानी की तारीख तरेत अदुगा चटलिबा चही सिना चही लिसिंग अमगा चंबरीगा निफुगा मरी सुबसिने अदुना अनौब चहीसिना लाक्पा मतम सिदा अहानबा अखोई थमोई सेंगना अल्लाह द तौबा तौगदबने ए अल्लाह चहीम हौखरे नहाके अमल इबादत करीम त तौबा ngam हौजद्रे अइना गुनाहगी साथ लेनख्रिबा मतम मयाम सिंगदो ए अल्लाह नहाकना माफ तौबियोना अखोई अल्लाह द थमोई सेंगना हाइजगदबने अदुगा अखोई अल्लाह द शुक्रिया अदासु तौगदबने ए अल्लाह नहाकना अखोई से सेहत अमसुंग तंदुरुस्ती की साथ नादन एकतना थंबीरे अदुगा अखोई द अनौब चही मका नहाके अमल इबादत तौनंगाई की दमक्ता मौका अमसुंग तंजा पिबीरे ए अल्लाह लाकदोरिबा चही से सिगी सिदा नहाके अमल इबादत मपुंग फाना तौबंगंबगी पंगल पिनबियो हाइबसिसु अखोई अल्लाह द निजगदबने तसेंग नमक केना अखोइना खंथरवगदी आइगी पुंछिगी चही म कक्थखरबने अखोइ सिदा करीम त हराउफम थोकतेब अखोइना सिदा अनौब चही सिना लाक्पा मतमदा हराउनरिबा अमसुंग चाबा थकपा तौनरिबा अमना अमगा विश पिनरिबा अमना अमगा हराउ पौजिन पिनरिबसी शरीयत की मैकैदेगी करीम तलेतेब शरीयत ने इजाजत पीदेबे इस्लाम की मैकैदेगी करी अमफोबा अयाबा लेखिदेब तसेंग नमकी अनौब चही सिना लाक्पा मतम सिदा हराउ पौजिन अमना अमगा मुबारकबाद पीबगी विश पीबगी इजाजत पिरमबा अदुइ तारगदी इखोइगी इस्लामिक कैलेंडर की हिसाब सिदा अल्लाह अमसुंग रसूलना इजाजत पिरमगदबने मसीगी अनौब चही सिना लाक्पा मतम सिदा अखोइना अमन अमगा मुबारकबाद पिनरिबा विश पिनरिबा हैप्पी न्यू ईयर इन हाइनरिबसी अखोइना कैसु लेतेना खल्लिब्रा यामना यांगना लौरिब्रा तसेंग नमकी ओइना जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिना मक्कादगी मदीनादा लाअब मतुंग सिदा यहूदी कंगु सिंगसी ज्यूस कंगु सिंगसी मुहर्रम गी तरानी पानबा नुमित रोजा हेलम्मेब हुजूरना मखोइदा हंगेब नखोइ करी मरमगिनो मसीगी नुमित असिदा रोजा हेलिबसेना मखोइना हायब तसेंग नमकी सिगी नुमित असिदा हजरत मूसा अलैहि सलातो सलाम सिबु नजात फंगनखिबा फेराउन सिंगसिबु लोइनम घरक ओहिनखिबा हाइबदी फेराउन की कंगु सिंगसिना बनी इस्राइल की कंगु सिंगसि लोइनम हतुगे लोइजल्लगेना तानरक्पा अल्लाह ताला ना हजरत मूसा की कंगु सिंगसिना समंदर दै लाथुअलगा अल्लाह ना हिंगनखरे अदुगा फेराउन की कंगु सिंगसिना समंदर द लुफल्लगा लोइनम हलाक ओहिनखिबा हजरत मूसा ना ngमखिबा माइपाखिबा नजात फंगखिबा नुमित्तु अदुगी नुमित्तु निंजिंगगा अखोइ सिगी नुमित असिदा हराउ बोइना रोजा सि हेनबनी सिनेबा यहूदी सिंगसिना नबी अलैहि सलातु सलाम धारिबसि अदुगी मतमदुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना खुदकता पखुम पिरमेबा ngasiगी नुमित असि अल्लाह ताला ना फेराउन की कंगु सिंगसि समंदर लुफल्लगा गरक ओहेनखिबा मोइ सिंगसि लोइनमक हलाक ओहेनखिबा अमसुंग हजरत मूसा अलैहि सलातु सलाम सिबु नजात फंगनखिबगी हराउबा पांथोक बोइना शुक्रिया अदा तौबोइना नखोइना रोजा हेलिबसे सिदगी अखोइना सरुक चामा रोजा हेनफम थोई हराउब पांथोकफम थोई अमसुंग शुक्रिया अदा तौफम थोई अदुना अखोइसु मथंगी चहीदगी सिगी नुमित असे रोजा हेनगदबनी सिने
aduga tawgum sung aikoi nongma khakte roza heloiba nakhoina nongma roza heliba adumaina aikoi heloi aikoi di numit nini roza hen gadabani sineba kari maramgi afaba thabuk sidasu adugum laba ghair singsi Allah amasung rasul na yadaba kangu singchin afaba ma tawra agasu adugi afaba do ikoina tawgena khallagasu makhoige chapma na danangai gi damakta neba Allah gi rasul na aikoida hukum tawram libasi numit nini roza he nangai gi damakta engoba taseng namak kyoina afaba thabuk to dasu makhoige man hanganu haibaneba aduga sigi anauba chahi sina lakpa matam sida aikoina aman amaga wispiriba chariba thaiba harauriba mayam singsi ikoina makoigi matau tamlibasi karamaina shariat na ijazat bigani tasing namak ikoi kharak gyan tapam thoeba afaba thabuk ama tawba matam da phoba makoigi manhan ganon hairiba adu ikoina phattabagi markto da ikoina yawjallagadi makoigi adugum laba tor tariqa Allah amasung rasul na yadaba thabuk mayam singduga chapmana na ikoina tawragadi aikoisi kufragi thabuk tawbaga chapmana gane ikoi harau gadaba natteba kap gadaba ne tasing namakki chahiye masi Allah gi nafarmani da Allah amasung rasul gi haiba indabida aina punchi si haukhre ko na ikoi thamoi sengna thamoi sokna Allah da haija gadaba ne tasing namakki hayang qayamat ki umitta Allah na ahan bahanga dori ba wahangsi aigi punchi sigi matang daneba hadis ama la tazulu qadama abadin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu nahaki mapunsi do karmaina lelak pagi haibisi hayang qayamat ki umitta hanga dori bane jis waqta ikoina qayamat ki umitta Allah gi mamang da lepa matamda aikogi yocha bisina yochi tapna pagumna aikogi khong chingche loina mag zamin sina napchan khraganeba adugi matam madudaneba Allah taala na hura hanga kadori basi nangi napunchi do karai waida karamba posakta lelak pagi amasung nangi jawani do nangna pakhang oire ingai matam laisari ingai matam si karai karai da lelak panu haibadu Allah na hanga dori bane aikoina hojik kesu leitana yamna laina aigi punchi singsi loina mak hawan kribase hayang qayamat ki numitta khangane hayang qayamat ki numitta aina afaba tawkhiba amal khudimak amasung phattaba tawkhiba amal khudimak ase loina mak uhalla adabani balke qayamat hazrat adam dagina qayamat phawada laqadori be insan khudimak ase loina mak ugadori bane ba aigi amal si adugi matamaduda aina phattaba tawkhiba amal singdu uhallakma matamda aigi oigadori be kafiyatto ningsingadabane aigi gadoriba halat aigi oigadoriba phibamdo ningsingaga ikhoi Allah gi mamangda kafam thokbane mapunchi chuppa amal ibata leliba musalman amma amasung magi mapunchi chuppa do gunata tawraga leliba musalman anise kaidong nungda manabiya bongde hayang qayamat kinumitta khangna roab daba ngaktane ikhoi wakhan khan thagadabane ba tasengna makyoina paisa pairiba amasung business tawriba kangu sing madrasa gi line gi joshoba chalairiba kangu sing tars chalairiba kangu sing china chahi amada audit tawriba asumaina aikhoi gi amal si haukiba chahi sigi matangda ikhoi audit tawgadabane ba tasengna makyoina sigi chahi sida aina kaya yamna afaba thabuk taw khragai aina kaya yamna phattaba thabuk taw khragai gi haibasi ikoi audit tawgadabane afaba thabuk taw khrising duda aikoi amak hena sidagi handak laiba anauba sahi sidagi afaba thabuk tawgadabane na wakhal net sengna tawgadabane karigumba aina afaba thabuk sing du tahodre phattaba da aina punsi silen khare adui targadi Allah da toba tila tawraga ngasi hariba numit asidagi afaba thabuk na hauraga aikoi Allah gi mamang da abal ibadat ki satta namazu zu gi satta dua durut ki satta aikoina hauragadi e Allah nahakna sigi chahi chupbase aina afaba amal gi satta haubanina chahi chupbase nahak amal ibadat ki satta afaba thabuk si khakta loina hanbiyo na aikoina dua tawgadabane inshallah sukchoi soidaramaki Allah na aikoi gi sigi lakador be chahi sisu afaba ohen bigane asum to dan hadis amad sulai eba jis waqta ayuk si hek haurakpa matamda Allah gi maikai tegi alan ta hollebe e adugum laba myoisa nakhoi aina thogla iba ayuk se mamang gi haukiba ayuk natte anauba ayuk ni aduna nakhoina ngasi tawgadoriba amal singdo adu loinamak Allah na hefazat ki sata thamgadoribadi nakhoina patra amada hapchallaga kupchallaga thamkhibagumna qayamat phobasi thamgadoribane ahingsi yorokpa matamda su ahingsi na amak alan taweba aina ngasi thogla iba ahingse haukiba ahingdu natte anauba ahingni nakhoina sigi ahingse da tawgadori amal singdo Allah taala na loinamak hefazat ki sata qayamat phoba thamgadoribani qayamat hek yorokpa matamda Allah na hukum torakadoribani e adugum laba patra loinamak hangdu makhoi amal sing du loina mak khangal utlona adugi matam madudam hotaram dosto aikoi karamba halat oigadori banu aigi phattaba amal sing chi insan meyu loina mak ta urakpa matamda aigi kari halat oigene haibadi ikoina munna khan thagadabani koi khangma natteba aikoi gi mot se karam kanda lakadori banu
हंदक की चाही सिदा लाकदोरिब्रा नत्रगन अखोई चाही कया पुंसीगदोरिबनो तसिंगनमक्की खंगबा नत्तेबा हौखिबा चाही 2022 गी सिदा जो मी लिसिंग कया मसिंग थिंगमदबा दुनियादिगी रुखसत ओइखरबनेबा हंदक की लाकदोरिबा चाही 2023 सिदसु मियोई कया दुनियादिगी रुखसत ओइगदोरिबनो दुनियादिगी खोंसानगदोरिबनो सिगी लिस्ट अल्लाह ना सेमदना लोइखरबनेबा कनाना खंगनी अदुगी लिस्टुदा आइगी मिंग यौरमबा याय करिगुंबा यौरम लगदी अखोइना अमाल तहौद्रगदी हयें कयामत की नुमित्ता ए अल्लाह मंजर सिंधु उरबा मतुंगदा हैरकनी ए अल्लाह तसिंगनमकी खoi लोइनमक खंगे उरे अमखक्तंग दुनियादा थबीर उनहाके अमल तौरजरक्के हाइबेसि अदुगी मतमदुदा नहाके वादो तबीर रोयेबा तसिंगनमकी अखोइदा मतम लैरी अदुना अखोइदा सिगी चहीसि अल्लाहना तंजा अमा सिगी चहीसि अमक हल्लगा तंजा अमा पीरबनी सिगी चहीसिदा तसिंगनमकी ओइना अखोइना हौबा चहीसिदसु अफबा अमल तौरगा हौखिबा अदुगा चही चुप्पसिदसु अखोइ अदुगुमलबा अल्लाह अमसुंग रसूल की मखादा पुंसी लेनंगाई की होटनमिन्नसेबा।